Abanyarigeria ibihumbi bongeye gukora imyigaragambyo mu mpande zose z'igihugu kuri uyu wa kabiri basaba Perezida Abdelaziz Bouteflika kuva ku butegetsi kandi banga ibyo abizeza ko atazakora manda yose amaze gutorwa mu kwezi kwa kane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagumishijeho ibihano byafatiwe Zimbabwe mu rwego rw'ubukungu nubwo abayobozi b'ibihugu bari basabye ko Zimbabwe yahabwa amahirwe yo kuva mu bibazo by'ubukungu. Abayobozi ba Ethiopia na Eritrea babonanye na Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir i Juba bagamije kuzanzamura amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono na guverinoma n'abarwanya ubutegetsi hashize amezi 6. Abantu byabaye ngombwa ko bahunga barimo kubona amahirwe mu Rwanda mu gihe guverinoma ikomeje gutsura imikoranire y'ibihugu binyuze mu buhahirane mu rwego rw'ubukungu. Umunyarwanda ukora za filime Joel Karekezi yatsindiye igihembo cyo hejuru mu iserukiramuco rya za filime ry'umwaka muri Burkina Faso. Igihembo yakibonye kuri filime yakoze yitwa The Mercy of the Jungle.